Krenuše se da vije vojske pokraj grada Podgorice. S jedne strane Crnogorci, s druge turske jedinice. Ne bi kavge u početku jedni prema drugim sjeli, pa mjerakaju i ciljaju šta bi dalje preduzeli. Učas neki među njima pregovori započeli, al vidi se da bez krvi neće proći dan bijeli. To potraja nekoliko, ali nije moglo dugo, jer počeše među njima zađevice, šta bi drugo. U Tolitu Murešarkić imate li Crnogorci jednog dobrog Megdandžiju da osvjetla obraz vojsci, da se danas sa mnom sretne među ove vojske dvije, da vidimo ko je bolji, nek izađe ako smije. Zgledaše se Crnogorci jer znali su za Murata, da njegova oštra đorda lako skida glave s vrata. U to skoči kao čigra jednom momče golobrado, evo mene dijete sama, ali ću ti izać rado. Svi su ovdje Crnogorci, možda bolji moja što sam, ali danas ću da pokažem, nek se vidi iako sam. Sin Ilije Letića zatrča se sablje gole, od njega će nešto posle postanuti serdar Jole. Ovoj u to Crnogorče nimalo se ne prepade, da izađe na biljegu i ponosno čeka stade. Stari se Crnogorci u čuđenju prekrstiše, dokle Jolu priđe Murat i sablje se ukrstiše. Ustale su dvije vojske pa čekaju šta će biti, i strahuju svak za svoga, ko će kome krv proliti. Zveću sablje ukrštene, iz njih sipao ga živi Murat stari Megdandžija, a Jole svoko sivi. Pa Turčina Salije će i grdne mu zadajade, dok Jolova sablja sinu i Muratu ruka pade. Desna ruka u njoj sablja popadaše kraj Murata, Jole manu još jedan put, skide mu glavu s vrata. A bega Osman, brata Muratov, ljuto visnu i sve glasa, pa na Jola ispod veza ledenice iza pasa. Za svu sreću ledenice zaplele se u silavu, manu Jole kao munja, ej pa i njemu skide glavu.
posle toga za svo čudo Turci Kabulešće doše, od ustaše, od pokolja il se krvi prepadoše. Uzeli su Turci mrtve pod Gorici odriješe, među braću Crnogorce zavladalo slavlje bješe. Dobili su još jednoga ljutoglava i Sokola, od koga će Turci strepjeti,